Ibi da abasinko na yeka ogwa native ni munsam anaso yeka ke post metropolitan assembly na yenyimpefe de ayeye kra na fa wa ya farfo na nafa so wo ye ekwafo eyenti ncha bra ye womi na yenkowura oyebra nyemi ebusua za wo fa na ekutu orange na ya kono dodo ogwa na ekodwumam anampo ekoni igoda ebenye bi ato ma abodo imprimple aye kese ekutu ayi ogwa ha enti sa epekutata wo hwe na natano aye tententen po na bono akaeda eyenti Coastal Television in onye Ghana Community Radio Network ba pro ya call yin class owo ogwa native kwatotwe nkomo bisawo oha na tete ina mpo eduma ne ye no eduma oba hono so otukode wo no na mbebunu ko a wo nyina sin unasame de imprimprint ya re kase ekutunu ba mo obodo na ama hono so wonye sika osana wa ba mo obodo nti atofo no ba na wa gboto na bubiala wope oya yo hododo ono sufi wa ekutunu rantasan sesiare emwoba bi abekutunu da odo munye sika na ahugbo bi na nche wodoto oye ndura wodobobo ekutunu na ekutunu boso akasa na so ona meda munya mbo fi de guarantee enyano ebusiafo ekwafi wa ye honadwen piti na pampi de so tenama eno no boko ubosho kona obafado na ubudue ekwada onka ho honadwen ekwada so obala ubinya atofo mpremprem ubinya atofo ntamtam na mo onka ba na de obobu mo honso wa ye neduma mbebu ni kwa ye kese no za wo kire mni. Okay, so ubisa this community nankasa de ade a omuta eye pa ye ekutu duma pa na omuta eye wa ha. But problem ba kwa ye face ni say aha say no factory bia ni around na say omu produce eye ekutu ni wi a ye de beko a omutumi de aye bi fufuro bi. Enti ebi wo ho a ti say omu free Abidjan eba sa Abidjan fo amba ha ekutu ni nyina be sei ebegu na je say dwuma wa ye nyina say ni kwa enti no a big problem and aside that nso no say ekutu no problem bi ba ho a edru a ye be spray mpo enye bi and I say wo come market so koto dru mpo a ne boy din untumi nto wo ton so no be ye nso a wo wie nso a ne pa ba beton pompo nya ahweho a mo ye ne wa beto enti a big problem a ye face wa ha papa enti ama ma wo ya na ha de oye kudwuma tire ekutu de mi titiru pa wo ye hwedwuma pa wa ha na banchi Brazil the management de ha do kodo wa pa na omde wonyam bo mfi bibia ehun ala wo bile wo ye hwe kwade obi a wa ba final fo le wo de ko nti nyanyam fi su biara wo awel boto ade nda akwa na ibobu hin awel boto ade nda kura ibobu hin o atrale fole njehu atrale fole ko yankasa ho awoso atrale fole de ko asan so akoto na abodin acha wanya faso ehun so aboto e kura no so ho so boto na abodin nti akere na akere hin na kwafu na yeyen akere mayita na yeta nya faso biala enya yin to atele wom yin to hwi wom ntehu ntakere ka ogba na yegbo sisi eguti enamwa wo be wudidi utumi dida na wase eguti edu yin to bi mba ho sika na wahin ntehu nteguti ade wala na boyeden enso na bonyaden ekuti ade ancha wala na boyeden na bonyaden nti ma menze itwa na yitwa power be di yidua na yidua nteguti de oba kakra nya bi onyezi na yen kwa yedo nti mimi se eben mbere party na ekutu obu nti ma nkwafo otona phone ekutu mpo ende ni gbobu ono ihe de ende mpo ntamu nti ola de mmili nche ekutu bu wembu wembu senti nyobe senti be na ole kan senti de yes kan to edu mbo ho nti ola yitwagu enwa ala obato fie wala enwa ala sika won so ba ukuhin na wotoko alifole adene nche 20 cedi a 20 cedi we baka we ba je 2 cedi na odeko nti hin na odeko to edu abom olo na ebufu na otwagu na okwhwe power babodua ono onye obi anya asam njehu nti oba kakra anya ekuta he ba nchina na he bula nela mpu wonye bi ekwa hi wonye bi ntwa na odakọ njaga ase
because abanala wafa na abanala omwe kwafo na la omwe bibia lam nti yihu ye na wara ya sani gba pro ya ko nkro ahurwa wo ye koduma bi tida akokrom de hia brabati joko kofodia na nkasa na onye oye efutu na no kwado nyanye mpeyifu da adomara ko wono so pa ye koduma ni bi won so bo nchireme da nokwari oya kotin sisha ye kasedi ekutu no ho baye na no ho baye na osande ekutu ba mo obodo hona wufi abija no ba obotan abodan nti mo ho ayi de ona me de wonya fati biara wa ha na wodi ekutu wodi yenti obara na waboto na alofole da ma nti bosho na da enyi da kono de wobenya sika wodi atu school fees na wamba na dam kra afi baby amba ya boto aba mo sada wo ye bia afi bia na aba na asoma wo mo twetwe wedin ye di yi baba ibi na mba afi bia wo botro de bia na wa aba hwesen ye osom iyi insu wo na sa osom besi esima mete dama na hwa aba na moto won no fa so on he di ntami afi di ma ya ma dwenda aba wo fra na aba mo ntubi yo mami nti aha no ba tete afamu no elkadan abantu tase na tutase wa ode obobo nka ma moto tasra inde se kwafo aban bia bada nche obobo ekwafo na aban bia ba iyale bi se mi wokompo a mi hu bia bio makamenu masami na chira papa ekwa mi hu bio nte blana ma blan makampo a ma ho mo obeye eyidado ho eyidado wo hwa flinyame na yimpa bia anyi wo botu ma abo na yanko yimpa te da nyame ntame ma ho mu wom sisi an de sisi bi na mfi abe ma abe ya meka gina nsuma be siesima meka gina nsuma amplus oban la wo botu aba me ne ya wo botu abe mo be sisi la man kwa habe e bi so ama nto abe mpo na mo kwa abe ma je me ya mamedi mama mabedi nsu be sisi la man kwa habe nti sisi ame ma ho mu wom papa pa la aba na oba badon nyame na osi hinta aba na oba badon omu ehin so ekwafu na yele ble krachi be da ofre kwafu ohia yi beja ofle kwafo sika yi beja ofle kwafo ehia na ye bla wa habe mansa na nwa wotine ho egom ye bi edi na hia ye bla wa habe na sa aba ne ye na adwe no nkasa he ho na che bla ye bla mfo so bi an ho ye ho di wo bi how are you wo mi de tira mo mble de kan e bi al ma haba no be bi ko kwan ne ye nti kwan ne ye awobo ya ntum kwan ne de ka ntum ko ho nso ni ntum kwan e bo so ya abira papa ansa na de po ekwem amenya bobo ya na kara wa bafa nti otoyi na olabad obana wo kwan ya wa de npodo toya ne yaw no toya ne yaw chale oba bire ansa na de na po ekwem akara bafa nti do toya ne yaw ankasa nti hold on you be oyin habin nti damono se ka no so ba bi wa owonde bi odi nde bi ane nde ba sansa na ndamana akọ anọtị anọ sakala na bada sa kwan numu awo za obotum wakọ numu wo yaw no bi oka bi be yende bi nporo si won krai nti so won krai na be na kuso aka busika ya fence wara ya sene tuado kupe mo oye dehia na dehia no na mpemfu ekwafa awowo ichirem de nokoro we banchi bradi ebro na ekuti na no oye za wo ye wo ho na so banchi bo ebro wa aba ekuti wa so pakapaka yi ekwa egbotifu ahina oboto oboba boto so na kara wobenya na wa hye ediba no da kogodon akaya buache benzin sentra ye de kwantempo na wonam do ansa na wekudu de hia na de ekwa na sekra titirmpo ansa na wode ediba na kasa bi fi haben baban ekwa no war nti wobesre de senchem wobi baba na nche wo kwan wa koye amahon ana pode waye bibia obobo ho mediba no botuma fi haben abokrom ansa na akugwada nche obobo ho pa ahazi oye ekutu na na yaye ndodo pa badonnam how ekra na ebie nti wa ma ekutu ni na yetwa egu yedua na be ibia ne pa roba azibiara na obema hawa na ye fam ekutu hon we fi hwan nti sisi arazi ekutu ni zo okofom bada be na sisi ya nkofo de habandodo na wotwe ekutu no wazaye sentri benti no ma
ni sente ekron de ni sente kron de ekutuna na o ready mpa atofo mba atofo ba nso a obaba baka ma akwa harvest ze bogu fie but wonto woto nso a aketua no na wa bibi oho ebi oho a ebetu ekutu car ko enyimde zikotia wo ba bi ni school fees enyimde afia so ze bobo obra bi car ma mefa aketua no nso wa mba nti nkofo afufo ma afere ko afere ba no ye de edwuma na ya the whole year nya hwe wo ho nti azefoforo oze Mama ka do Costa television na ebude alihwe